Okay, let's do this. Memoir Kwaba, Stronko Kwanso, Minia Dofua, Weshiame. Aha, GH Live. Kumasi Asante Kotoko Ahimfie, and I only a dear Shiamono. Yes, on your eye cry, Akwaba on board. Ye church yaw, Emwa Kwaba, Sene, one year Eshiamu Poke Crow Kwanso, Nahania Somo with information vividly, up to speed, Nabibiano, Wonsa Etumi Aka. Shannon. Emma me say, oh, I drink be fire shows. I do a deba one. WhatsApp number na nam screen as no fa WhatsApp me. Nasa from WhatsApp. Ye be say you no dim komo. Be bia obia na ye be fro now die screen so na bon komo kama afa kotoko ho obia is included. No. Na ene ye won some ka yes. Kumasi Asante Kotoko ebe ya ejinamenu so. Aye, ebe ya ejinamenu so. Nana or say to 2 Otumfoɔ say to 2 yes na say to who de wa ya de pa na Sarkodie wura tim num no say a pia eno a ena nana onko a ya som twetwe say wa ya mana yefe Kotoko pa ena ye sign players a team binka say omatuo check na bounce o na de ndie o na say to wapipa nim chese niema bi ama ya nigye nko a na say to Otumfoɔ or say to 2 Otumfoɔ or say to 2 otosumienu nana uye kejuwa nana uye poke crow nana uye numre uno you are the king nti de onti ase no pono so money king baby obia Otumfoɔ me so uye king the King's Club and ho asem na ye king and at the King's Project and also koso e wa Adakojachi and at the King's City Kumasi any Ashanti region and in crowd wa ehye Otumfoɔ ase nyina. Yes, the King's Territory and at the King's Kingdom. Jack Otumfoɔ ye heavy. Wo ye kiko, wo ye poke crowd. Na say to, o say to koboso, o say to akudede, o say to ye bo dia enya nwion na emu ye kase unyame kase ani nti. Otumfoɔ nyankwada. Na say to nyame kase. Otiso bi kase Otumfoɔ nyame kase a enye bibia o echese Otumfoɔ ni nyankopon som no oye kase. Okay, yenko adwuma so yama nana fans a nana ope fans yama nana fans ye jeje so yes ono kra onye bonimpo ene akase ye koka Otumfoɔ dabi yes yento aso na yenko anim o ma club ni mu aye de o so oye na ade nti yenso ye support no e stories kwan so na aye amanema awie peye. Now yenye sa editorial we tie ni yie ma me pa tie ni yie ma me Kumasi Asante Kotoko yentimi nka se ye ba be ball e wo stadium na players Africa na o ma jama choboy ye na o ma tenam tontun sansa ne ntwene ebo na o ma ko dressing room na o ma bompaye kramoni bebo owia na Kristo ni nso abo na o ma be warm up na o ma yinsu anonom na coach ayefa ha yese ni apon na obi akofie da bi ball no abrosa. Now, mpanyinfo ene anuanom a mutie me munya asopan tie me yi pa ye nuanom mpanyinfo ye nananom nana apenkra ene nananom ene mpanyinfo a team Otumfoɔ de asimu na so ye hyerema fi mo me yensesa ne emam ene ma yensesam ni se ye pese stadium ebo pe so se ya pese ye pese stadium na bomma be na dia ne be ya ma na bomma be sisi ye de bron kakra na dia duru so no ene se enye ball nkwa na ese yebo ese stadium ye bien eli kanena na TikTok WhatsApp ene bibia no na GBC one no nkwa de abusua ye kasa Kotoko ni team bi bebo a ene yankofo ba beta stadium ene de no kra ba akopɛ but the neighbor obi atua ni DSTV etifie senya ball kra na ohwa Africa Magic senya Africa Magic kra na ohwa ni YouTube no wotim ni hwe Nigeria movie wotim ni hwe Jacko Sini wotim ni hwe Lewin Sini into obeye mami hwe ba ko mami nyese odesa unti na natam na so na akoye commentary any TV hwe kanene de na option ni sa into otese Kotoko ne kwa bibre mu bo a all blast bo Kumasi a kwasi ada na obeba memenda nwumra ansa na kwasi ada na duru bara na niema bekeka brabo a ye bo no nti ye mom so yesa brabo na beka yenso ye dibi ye di hia omo park ne so na ye kra behwe sane be ya enipa no behu se Jack man kontem a momom ne niema be stadium on ntimi ntwe bi enti ese ye de niema tudwa now e dia na me koso
Yenua bi to nnwom ewo Ghana. Chese nnwom no moto no ehia pa entertainers no. Ese ye du omo effort team no ho. Na at least one home game bia yenya one entertainer. Enya se be maniska no. Kotoko yeniska oba be som Asante man na say tu no oba be som no. Etu ma ne ya aware say your supporters bebre na oba be som yewura team. Enti ye pesa ne ye home game e bebo no obeto nwom maye bata trade won so nwom bia bebo bia stadium aye match bia bebo bia o release first nwom bia ye heavy bia ye bebo no stadium ma ye be jeho ama na to fans ni trim. Yes, enipa no kura kun hu more me ba cho se se de ne nwom no be na yi no eto ayi ye kan say scoreboard no so advert eto so microphone say Stone Boy, King Paluta, Strong Man, Sarkodie, Amati de Black Sheriff, Daddy Lumba, Familia Peter, Kwame Eugene Mafo, Kiddy. Name them Samini, Shatawale, Omunyo ma Bonnie. Etie for my stadium na higher ma, mon subscribe, mon Spotify, mon share. Yes, bata. Or ye be my nyan so ayamano. Obi be sasa na oba hotel be da hwan emfa hoka. Hotel na obeba abeda no enwumtuni a obe performing wo ye game ase obeda no mepacho eno so bata system hotel bebre ne sikuma ase omusi Otumfoɔ se tutu asase so they will be willing see eno mbekọ bata ne ade omu din abo ejesi ne ha. Yes, ne bo ha no da hotel na ni ba jibuta wa record discover ka ho Anita Hotel ne bo ha Lancaster Golden Tulip ne bo ha yempe hotel ne ne nkọ bata onyu ahekọ be balance ya kakra ne kan chom sa ha de bia ye musician oba be perform bia no that weekend no so be ba Saturday or ba Saturday na sports show ni nyina mo de ne koso. Yes, na waba be stress hotel nye ntweska osi Otumfoɔ asa so. Yes, royalties na bi no ye be sa ya advertisement ye be trouble ha ompewe no opede be sa kra ma ye tefa ka ho bata system otiti achimaye ne anso atiti ne dia ma no all hands on deck. Yemo boy ho you scratch my back na me scratch your back. And let's make good use of niama atwi ho ahia wa Ghana. Yes, na yemfo mumram afo ba hu so mo stadium mo beto nwoma he mumume guess here what TikTok yi wo mu nyina be sase so mo stadium wo de wandi share aba ho nom ne ade omoma ombeba wo de Stone Boy ya krachi so ye house ni o ye hwan ye obia yemfo mumra wo ye na de ne bata Kotoko ho he ne nwom o de to no ma nipa ebia 10,000 and a hwe no 1 month Kotoko nkoa koka no ho a ye betumi stream wo mu nwom be 50,000. Yes, e discover Ebema fans at stadium, one man entertain here. You be stadium time 9 o'clock a.m. 9 a.m. Na you need zinam. Obi baka se na common here. Hey, a common so baso. And now me ko hear about Yankees. I was accredited journalist and me ko be Yankees. AC Milan, any Man City born no boy no. Na eno yewo kase center way New York grill or no grill no ye grill na utwa sausage no de pan wa hyem ono no nkwanti ya mo bia mfa de ane master ya mo bia mfa nse ya mo bia mfa nsuo ma ho Poland Spring e nsuo okromu ha enti ya nsuo betimi ni nsuo bia ye se mo nkwa na meto nsuo wa ha obia no ma ya se agya na ma na beto ade afiri abochi ne kro toto nam ne kra no unkom no o ye house ni no no je bebo ba no abetoto nam no agiska ko no abochi no toto nam ye betimi anya Kotoko abochi no so betoto nam this kabeba. Yes, I am serious. And to crack your day screen this way. Yes, Livingston as clear. Yes, Stone Boy. You bet me you soon. Samsung Kiddy. Cratchy or no so ya dear. Dennis Nana Gamna Kiddy no. You bet me you soon woman na ya crabashe na de ani jaba. Hey, na money cheap. Kwame you juice ni on the Kotoko ni crowd. Yes, you jima for Kwame. Ono so beba. Iti yantwe mu nyina emra na one at a time one game be the 1 or 2 bar efe. Yes, Peter Nzunie wasani ba familia Peter ujana obeto nwom na nya no. Yes, na sound ni jinam obia baba stadium ntam obia ebe bantem na bomma
no mo kofo ye snap na da TikTok any ade umpe we upede hen any gem cry yes the legend so there so on there ye diem yes kwadwofo su waka chen so ma serve Otumfoɔ team ye bobo o meto nwuma oma hey anyum tuni a oma there so ntim me bosho okumasi o dabi hey o ka o Otumfoɔ di bata o mu dimirika na beba ye nyusu ni amo ofansu ni on cry de share dada yes ye friend Daniel Amachi dede Dan Amachi dede obeba gidi yani abro si a jitim na si o na ye kra behwe sika mrem sika ba ma kwada kom ne no yes senior nie Charles Niama mensa no Shata Wale ono so ka obeba ho o ya obeba gidi o de afia odon ka no ho o nyina beba na o ma bebo amakumasi aye kama na anijia ba stadium Black Sheriff so ono kra de ono konongo a ani ade Muhammad Ismail Sharif o kan obeba nti ye select nti se bebo home matches 15 and 17 you selected them to force 17 one home match be the for beba yes enya kama sika beba ye be stadium ntam ya landlord nsunie catch akwa de jayo ye brade landlord onu nsunie ai Sarkodie obeka o ka chanso omaso Otumfoɔ Otimrika na beba Michael Usuado Otimrika na beba na kanidi o usu no ka ya Otumfoɔ nyimfiri ne so Michael Usuado Otimrika na beba Sarkodie Otimrika gidi na beba be serve Otumfoɔ team enya grokra yes na ekra behwe na se we dia bukrom ni ba ya o se Kwaku Vincent no ni din pa no mu din na mboba ma sa no o se Kwaku Vincent o se Kwaku strong man wa be ma rap emre bo de Barcelona na Real Madrid bonyom na nya gro ezi ntwene ne produce ye omo ye sa no that time former radio station baby am share radio ase umuro e honom ya e kire baby ezi ntwene this is our guy no kra na ya nzo bobit ma Amerado enya gro kra o ka kire o se Kwaku Vincent strong man obeba dodo o si jack bra be serve Otumfoɔ team o demirika betonyom e ma Otumfoɔ team na supporters in Mra Stadium ntem now the activities are shem obetinya ko faje ko abeka ho enti e be fa comedian ba ko every day e dey aka nwumtini ho ya akabineza ye nya ma ne nam kumasi ntwa skate nko asa dabi wo so me servo akonya ne kakra because papa na sa aso no mu nyina ye didi enti wo ya so be servo ja ko nya da bia na be ko ayi so bra be ye bi e kwadwo nkansa mo so bra no ayi wo mu ba ko sa comedians no ade na be ka nwumtofo no nya no ano na why de oba stadium anya ball no nko na ya kire din na ya kra behwe crash we dey so on cross up board dada ai me name Derek Safu Kantanka just so on this year yes ye diem no Amerado bena wo ye ya obeba wo ka chen so mese Otumfoɔ ni team ye bobo meto nwuma America no de beba Derek Safu Kantanka no Amerado obeba sisi sa na me pa kire let's use them yes Thomas Ajere kunie ni din pa na me bo ma no Thomas Ajere kun ofra atonso bokuru ehwa na omtete no ye diem Paluta Thomas Ajere kun ni din no ni dia shada kam no Thomas Ajere kun no abegina no asido fabulous nyamye wa se akarela foni siwa no moto sa masa ese dia ni bra na team no dabi anya bon ko na dabi chobo na ha na ye wuo na dabi nyesa Paluta kra so ye nwom makotoko ran wonyom na seda no fa yen remes na fo Otumfoɔ din ni kotoko players ndin hihye mefra wo chena mefra why mefra pa Thomas Ajere kono no Paluta ni din na maba akiro no nti kotoko ese yusu wo mu nyina ni brisam na me no kan sa no odokwan so pa na ne nyom no apagya ba ko no ye de makumo asase ne ye de obi mama me ya enyom na de krache ne nyom edo aseda no ene makoma ya wa bon nanze ne mo we de hwa nya bi sisitia ni bi no na obo obi abeto no stadium guys ni nyina be ba ye twisoroku ye twie go opponent ene ye home match ye be win ni nyina o first track opponent ni si wa na no ho so edom nie sani aye no ntimi show ye nyusu musicians no ehia pa
Inti Thomas Ejere kon atonsu bokro King Paluta mommy yusu no King me fro na ya remes me no ye behwe na mama ya remes me sponsor kra me ye na wa ye aseda ne fa ya remes ma Kotoko na gungun na mu na do fa pa Thomas na wo no nye no ano no na o se ye na chire din ne ekọ na eba ah Kumasi ani ji a obi ani age senior nso nie ai yes senior ono so ne aduru no so ono Samini obebadwuma o kase o mra mese Otumfoɔ a obeba dodo wa make sure say wo di pito a chef fridge mama no obenom no abebadwuma e dey ama bentrebo yes Emmanuel Andrew Samini ni din na mabama no Emmanuel Andrew Samini o ka chance Jack Otumfoɔ we dey nana na ose fro ni team Kotoko bo match ima na yenya hotel abeda kama efi na acro season na oto kese ye pese oba ebeto nwoma nana ni team no na obehase anopa na emu aye de so ene ye madom ba no mo kone mom tefa kra ye lusu ye because no ano no yeah me say o ka che imo obeba Emmanuel Andrew Samini o ka che no obeba why not obeseve Otumfoɔ ada no ma na nye Kumasi no mo Kumasi de yo center Cratch we say use no back kwesi antwi yeah on the nam Kumasi ntwetwa ayi ya isa skate no your friend say keshe skate no sa dabi use kwesi antwi obaba ya sports stadium no ehon so no aya na antics ni bi chatis ni bi enya Saka boys no so sa ya me refi wo mo but you say ayi bra kwesi antwi rasnene yes Akabineza Dr. Like ono so ni crew no gunshot mo yes big up gunshot mo checheku si confiant ho abiem MMA om tutusu yom ko mo hui o ka asanka ma stadium enyefe ye de kra na akọhwe ball no nko a da bi unya ama tundra mo kakra sister facha mo kakra bobo ma no mo mtwa ne bi Janelle mo kakra ma no bi ye hwan ya ma no mo tutusu no fefe kama ba ku bi no mo ni twa ye fe pa ye fe ni AJ nyagro inti sa let's use them ebeboa ama Kumasi Asante Kotoko ye nyesika na fi ye nya bia club because almost every month sika ye say ewo players no ho no me pa cho nyagro afi ye former players o me wo Kumasi sisi me pa cho any o me ni Kumasi te say o me wa kwantuom abroad from Steve no Drew Aziz Ansa every Kotoko match bia ye use 2 players o me wa abrochire no and ye use 1 player na ye ma nye phone call NCC radio station o de onye video call fa no phone nye video nye fan to official page nye fan to TikTok no ne ade nye mono radio stations enka ho enka commercial be nye fan shim oka Aziz Ansani honorable oka ho ani no o nyina beba o me wa kwantu afa o mu so wo fie no e must rempon no it's hard time e se fa wo mu e shetim nim say ambassadors instead of say obi a msreka obi ho a o ye PR no so onim kasa obetena no Kotoko nsoma na kotono na tiatia mu bia na obubu be no asore ko no ebe ni bebre atwam ebe na yebuo no bo Fred na da abada se no ha na de APR na twam se bo Fred ni bo okra e da ba bia na se what them enti ebe no kwa bebre ase san be ni bi and just by the way me di agro enti they make seriously and he said yema players na bobi da no ene ommom na say every other weekend bia be home bia no yema e must frempon na be hu so nam radio station ni nyina so no kasama Kotoko o ka ze nipa enti olomone o beba dodo mi wia me be kire ba ku bi e wa amono team say ye bi no hu say yes enye bosremka who you suemos na player bem kra I think Francis Akwafo yes 30 wo Kumasi nice guy ono de akọ bi ato from za no just wenzo na efu tigo no na FM Kotoko mom de timo Akwafo mo time he Jesse kra na hye ya radi team we dia man think am me think am radi team pa ni when they say wa show Akwafo mo time e Jesse tigo no pa we loto Jesse no Kotoko de ni atiache o hwe ni anumi ne na ye o mo hye ne Jack ye de ni ati fabulous the best into the Americans ye nyusu Francis Akwafo ye nyusu players na Bobby ye ade no ko radio station no promo emaye yes to say Akabineza ye betim do mo twetwa skit afa Kotoko ho yes at the way of commercializing the game ama nipa ba legend and ni eje
be kasama Kotoko dodo onim kasa onim nyansa ebe ma nipa ba stadium mo me yankofa ofafo na ebubu be na omo so me PR no mtiti radio no so na omo kasama na esi ni trase no nko ahụ na chastela akra fra na obekasa ai Taylor ono bohas but still obekasa ah otuja bumbum but nya hwe obekasa asample na akaka shim sa no asample this week na nya bad space one na bani mu na ai hey asample no o kakoto gazo wa obekasa wa mutin hey the terror no into catch Taylor say Otumfoɔ se bra bekasa my weekend ba everywhere awma obeba why not obeba dodo nti me shramo empanyimfo mo mai nyusu de ewo sika twa enho ahyi oba ye rough ska no ye nhu na da bia ya besu saa analog way na ya de support team na twam mo me nya na digital kakra ye nya na flexible kakra rigid way ni de etwam wo ye ndey a ensanda enti wo me nwram kakra flexibility no na ye ma ne nya kra behwe ye ne saa ye team no ebe ye nika ebe boa pa na edusebo aba hwe ma me chow say players ya na make papa we friend Dennis Iron yeah papa we Alex Ferguson time on na bo number 3 and sana Patrice Evra mo kra ba o on na bo number 3 Emma Ferguson ofi I think Ireland yeah Dennis Iron ye okrobi ye friend no cock e wo Ireland e ho no free Dennis Iron or a left back made any example ofi Odam Athletic 1990 and oba Manchester United yeah and Oba Man United. I think from 1990 to 2002. Oba as many as 400 games. Left back, I share about 25 goals. Into a free man, you know, goals. And they wouldn't my Juma. Man, you are employing, so I am ambassador, Emma Club. No. To say the MC and follow Munyano. It must from Pony Aqua for Munyano, near J Munyano. Yes, and no more touch it team now. But be a team never pre-season, be alcohol. Woman engage media, woman engage fans, no, because be a person who Dennis Iron. In as much as say or you person new players and so old players need your vibe. You see omu to the stadium. Ni nye dede ebeboa. We na no mo ba America ha. Oh, you ko ball. You know mo ball kra ni ade a yes, onie. Oh, oginam na me so me ginam ne e ball. So Manchester and there who you Kotoko am say na adware me o nti. Oh, you ball. Journalists are America ha. Accredited journalists are America ha. Any journalist if UK buy a bobo papa jina mu bi as ambassador e de Man United winim do ye obo half e ma we no obo half ma we no ni edi nkomo ene osan ye meeting how we be see promote to Manchester United wo mu crampo no still ahwe Dennis Iron no timi shramo mo man nyusu de ewo eno kra we sa ma wo mo abe source of income kakra employment e de ama sabi former players na ebi kra na niam asini trase kakra no so we feel very important say team we dey say wo soma enye team fun legend no still omo na omo yusu wo mo enne mi si ne ya me ne o ka say we ambassador Man United wo mo ne Kotoko various ehia media we obi share media no ene ye media full 45 minutes engagement. It was nice. Let's use it. Na enkonkoye analog way na ye ne sa de a Jack ekom ebede pa ekom bede na ese de bia no na analog way ne de emwa nti ene by way of editorial ye di tu dwane say moma yusu de ewo ye fa ntwedom Emra Stadium. Oh yes, moma yusu de ewo ye fa ntwedom Emra Stadium ihia pa na afi ye ma buses se o buses VIP ni bi kwa ne no mbeka kuma se ade fo bebre o VIP ni bi match day bia yani binka na say we mu betwe mu abuakafo ye pon a buses we dem beko straight because so ko ball abrocha train system na ye adwuma opon onim so ni train beko abuakafo mo bus e ba ko gina akoso apiti side ho e honom ne pon a monkofo mo bus atonsu fo mo so mo car e beko ko gina mo ho ye pon a ho na mo bus so obi anya one bus ho na e ma stadium mum nya bibi me hwemo a na Kotoko no ya mwa emwa hwemo onsum onyi nipa na Kotoko ne be yi a ejina me ne wo so pa nya grobi na medi ne senti ya fa adwen bi GH live Kotoko ahemfie ye ba be form kuo kama na
you say yeah they didn't can crack can say every home match be ya relay information into mpanyimfo magia to every home match be a Kotoko you be promo Kotoko game be a you be commercial TV professional one pa at the any abon radio stations the whole Ghana any TV stations you be free of charge ama Kotoko into onso a wa on out teminka baby a will be a you say every home game be a Kotoko be bono you be top ticket mako 50 to 100 ache na ide ama fans no makohwe amaye nti enche de ho nhihye beba ehia pa o person reach out to us now so do wadwin bi ba efa ho a numbers are a really for have WhatsApp here and also for free WhatsApp +233 friend normal kwa map because you were abontene you need fee +2335300444341 na any nkomo na bibia enwe peye me did Derek Saint Kizito ekoyi makotoko a ebikoyi ama ekotoko ni mu ede ese esum ni ekotoko eyeyi a na other clubs no so peke na yuanom no enzo peke ni ade ana pobi manfo no so bi akira bi say ye di first no mu di second na third that say ye see di first na Dr. Gravity team di second nations na yuanom has di third enye odo na ye nyina enye odo na enye kama ai na egina sahas for mam yant yamfo ni bi pa de a ye be mo di third ye mpena mu di second first in the day any be but see ade momien shamfo ni bi because ye ni abre pa ye shamfo ni bi wi afi ye di first no mo di second ye di first mo di second enti sa ye nyante for no dia ye di first mo be di na nations di second na mo ma eno ano na bibia aye kama fabulous any phobia o kan bo ma and a Ghana sports a payer into the can be na nya oda fa cheme but of course ye pempuntu pa e dia my team Kumasi Asante Kotoko subscribe my na yemfa enyama hodo say abebre enhia. Thank you so much for watching. Me the Derek Saint Kizito. Subscribe to GH Live.